Nini ganao ang jini upcoming short film ni poster nara nugui mangkana जों already mo publish khaijak o jaga ni character artist rok tongo Tomson, Lisha tai Matam tai mo ni video ni story concept tai direction khaini engka Miss Robina engke nara poster no khana engke phaidi जों o video no before release khainai to video shooting khaijanai जों bahai ma tongka bi experience rok engke जों abo tini baithang manai nailen जों tini jini artist rok bai hello guys. Hello. Intro tang ready kha tophan norok sak baithang bai kisa video ni concept tei saka ken release khainan sakang just promotion ta video promotion ni ka jini night tonai viewers rok boro kisa idea manai engke norok khoroksa ke sari norok ni character role bahai engke norok ni sari no ne je video ni experience ba video ni totally video no tei Anki was a actress in ruling Thaika and yeah, first experience ani omo. So I think or ruling go yeah, I got many experience, good experience, and both the actor onek helping and then good actors, they rule very well, and yeah. So first experience in bagay as a ruling to chali na, but I think jaman mani ang khaika, so I'm very happy for it. Yang kakak Matam bai sakari bahai ni character role bahai sakara jaga tai bahai Kisah titi zorawo tini o je Nini ganao ang film ni tei mana short film ni tei tadi tan kok sai kelang siona and jeng oro role main character tongo main lead actor ka sumdu jona Mr. Tomson and me myself and actress ka Lisha na Lisha and been first time bo khai jong well bo kaham no khai kya and next time bo bonote bo sang tabok sang guide khai jong je mansak and bo bini je rengmani bo khai no tongo and khakhayo of film kisah titi ni bisin tei fano kaham no ngane ne wan subwa hambai bela ke yang tongo Tomson kurung ka to no kisah video ni concept sakari bahai tai ni character role bahai sakari ani character to pula ni dara producer dara muje anko sakano character song ni kia nai ni gere nang studio final just I know better to nahi nei better apu saka in ka script nai di bahai gang aste apna script no point start kiya I find quite interesting matokha kaya ab negative character kintu aron bisingo logic by connect ngo angkhang do kisah kesara kebeng phena negative role fano buito baksa negative sa jayeng hai pano story khna mane ojan negative role fano tabuk to part 1 nokhonai hinga part 2 maboni positive character ba aptiro kono totong actually angto ekhra ka samane ka script to bahai tong script to bahai sijak script pore to ekta logic wise thangai borok negative hoite positive bahai ke transformation borok bo situation ok like hangke buti mindset ngi bo buti negative character bo transform thang abo sangoro film tinuk nai sang saimanai relate kemana na joto kubang borok no ang pop khayo hamai belake anta kisah sanamo so norok bot koroni no yango nok to artist experience tok hinke norni je actress haidiba kasara sukjak botabo Miss Lisha bin to first puila se ma debut hai debut san thangke nung borok bai sam khai bhai ma tong nor khorne ne sungu do khorksar answer di kubindo ang to sini bondhu Matam bhai নতুন সিনেমা বনো তো অনেক এক্সপেরিয়েন্স অ্যাক্টর বল দিনি সামুং তো আং বলে কেন আগিবো অ্যাডমায়ার ফেব সাজাব Nini saja go angbo সানার বন্ধু না সানিবো রবিনা কাছে সোয়াক টং বিনে একটা সিগনেচার টং বিনে স্টাইল বিনে অ্যাক্টিং নি কাছে সিগনেচার টং লিসা তো বিলা স্টাইল খাই টং আং বলো নগো কাহাম ন খাই টং বো তবে আস্তে আস্তে তেবে ইমপ্রুভ নাইতা Engke o story no sinai the direction kene video concept no boy malanya na bongka Miss Robina Debbarma sagari o video ni concept tei bhai wan soka engke
যে ক্যারেক্টার যে আর্টিস্ট ক্যারেক্টার না মানে ভাইকে ওয়ান সুগৈ নং বরং চুজ খাইকা এটা কিসা সাইকা জানাই Ojo story ang simani omoto besibak ang jeta reality nugu si simani mane borok kaham atum sa phat sa kaham yang ni thanya obrong no funo kata tam tamo ung khabong ni life abon bagai si borok ham yang go abrok funuk jaka nangke oje borong to ang ani ko ani oje short film mo ungko borong no choose khaimani kha o jaga an besibak dam Manjit help khai ko ka ang ni le obo first time si short film khaitani ang first time si direction ri tongo nangke ang asuk to borong ya boran belai no pridul kha nangkai belai no ungko jaja ko mane ang oro borok bai sam khaimani ang belai comfortable feel khayo ani first time ke bo ko first time hune anu amte feel khariya je nang rengya ko haimya ko amtiya je jaga ang rengya bor anu kaham ke no furungo hungkang ke ang je manse try khayo ko kaham khai ungko na ning ke je jaga rengya bor anu help khayo hungka bor bai sam khai ang belai no tong tong jaka hungka no bus kang ni tai ke sa part 2 okay ko tai ke sa part 2 ong khonai bus kang wa hungka oro hungkang ne no tai bo kaham kai buji man sungai ta tam ni bagai obo bor kaham ka sa ham ya ngi thangka obro phunok jangnai asano ankok আচ্ছা তাই কিসা কক শোনামো সঙ্গ ও স্টোরি না যে কনসেপ্ট দং সিমানি তাই নং তাবো চিন বসুকা আসু তনাই যে ক্যারেক্টার আর্টিস্ট রক ন নং বরক বাই স্টোরি ন বাই খাপি জাগে যাবো না চুজ খাইকা না ভাইকে চুজ খাইকা তো কি সাগারি বনো কাস্টিং না মানে মেইন রিজন তামো borong no tang khapi jagan choose khayam ne o ko but koi Lisha jemon Lisha ni first time noi sawo hungka pulau tang sai me je bobum te no khapi no khapi ya hungka bobe malai nei kha malai nei men pore ang khapi jagai no bono select khai kata hingga da motom sumno tagin simino mane bo ar bor ane sinia pun ang tunugoi khayo hingga borong no to khapi jagai no select khai mani hingga nongni ni borong je আর্টিস্ট চুজ খাইমানি hingga nongni ni bukhani moto borong no character apike da mangkha borong acting rok ang je wan sungman abun sai basic je bong mangkha ang je mu sungmani am te nyong khabaro দ ঠিক আছে hingga joton to sunglaika ko hingga tabo tai kisa kong khake o film story concept no norok viewers song na abon bisinte kuno message dari na musung artist song no sang kisa sung na musung mani je o short film na yei je negative positive ba viewers song no ba actually title sengka ni gana wang eta romantic title kaisa engka je hamza ki tongnai rong no ba break up ngai rong no ba hamza break up ngara je kaham kore ke tongnai rong no borong no kuno message dari na musung tang dino to sunno gi dongo oro rokisa khano kaglai phone break up mulai phone ate mas khai tong ake hino ta judi borok judi understanding kham to khai bujilai tong kai joli phano sing azugoi thanda kai abon discuss khai kai borok relation to onek 5 বছর 10 বছর 3 বছর amai kolo relation kaise relationship no saramna pake borok onek unko personally investing thang emotionally investing thang onek kisu no investing thang asik time asik moment no isa sengjol ma bayab no paili mana bono kaham ya haima tong ta sengje kon relation no abno bodikhe kaham saramon am si wan sungna na dam sam so kerno ke buta thoki lai kerno ke bo saya ta khai di sikta khai di abona sanam mo ta dam goi tong lai di kaham ke discuss khalai thanda kai joli furu pano jan jan nang thanga am por kai thanda kai joli ma ham ka kai kaham ke kok salai je kon mananya sob khai da hamai Miss Lisha nang kata mo message na mo sagari according to me angke our message na musumo chi relationship robo tong thangke like mostly these days tabo living relationship to couples ro so understanding mostly the thing is understanding tong ano and then yeah obono understanding is the first thing ang te asik experience kare ani but for me understanding and then trust royal everything obono da motom bai sagari nin bai itam sasina ni just sairi we ke nang mo jinis and kasha kasanai sang nadi film to ton khailai short film hindi feature film di feature film kai film to kasha borno bujiri na bagasi khailai sudo tong thoi sim khailai mane borok no kasa message na ta message simani tai directly to bujiri ma laya kem no ko thangai kem no bujiri ma laya and video bon jabo onek issue hediba message simano changa bo try khai jong ni message oba haita
tapi book song norok abono chin logi tongdi song maybe chini to 100 nimsi 100 to correct nai no boko gya to phano joto mansak song awareness the matches iko no dimani kalai kata mane film ni tina दा हामाय नाराव जतन न दा फिल्मनि बेपारि जतन सालायका डिसकासन नखा इनका के viewers of before o video na nai mano ke sagari tabu wan chu before release khaida ni target ba before release ungnamo wan chu dong je o 1 2 3 din bising no khainai nai makai mane bas kang kun ke bang khai ko 1 2 3 din bising shooting tong complete shooting complete hingga just editing na baki tong editing kisa kisa tong ko hingga kha kha yu 2 3 din bising chang release thai manai nai hingga jodi kun ke bang khai ka 2 3 din bising nang no manai ঠিক আছে হেঙ্গা কে hope kayo audience no hope kayo norok support kayo sino sini samung na appreciate kayo norok angko subscribe kayo sin daran channel no te share ho mo kayo ta No, ঠিক আছে norok support kayo sin bele ken tong tong na दा सागारी te kaisa kok saiklang siwana norok to saiman khana te nugu man tong khana sini MD production sini kok brok ni kaisa onek kecham channel lo hinmangkha agi butongo tak butongo kesaro kisa MD production ni trop jage mane busy ni bagai kok brok haporo as continue khaiman liya tabuk khaklayo continue no norok nai man nai te subscribe to te sab salia subscribe khaidi no hinsa jere khaidi like mo khaidi share mo khaidi chin logi tongdi ঠিক আছে হেঙ্গা কে ও শর্ট ফিল্ম নি মুভি যতন এক লগে ওয়াইছে সারি গার দ Nini ganao ang নি নিগা না ওয়াক মানে mane just situation hai tu no logi ri tong nai always supportive অলওয়েজ সাপোর্ট दा হামাই বেলে বেলে কে যতন ন ambai নাই তং নি যিনি এমডি প্রোডাকশন চ্যানেল তাই ভিডিও নরক অবভিয়াসলি নং নাই তাই কয়দিন বিসিং ন হামবাই ete thari हेलो फ्रेंड्स नर्थ नुखाना आपनि बैकग्राउंड जे कक साइड तंनाय आं का मंजित ता आनि टीम रक दङ के बरक बाय आं अलरेडी नङ इंट्रोड्यूस खारिका इनका के तिनि नरक जे नङ जे पोस्टर फुनमानि बा तिनि अपकमिंग जे शॉर्ट फिल्म फाइनाल नाइ तंमानि अ टीम करि हिंगा का आं सक्सेस संमाय खामु शॉर्ट फिल्म खाइदानै इनका गानि टीम न बेले बेले के हमाय मारिबो बेले बेले के सपोर्ट रिमा बागै ताइ जरा रिमा बागै बरक जानि जा लाइफ बिजी दङ इनका लिजा बबिनि स्टडी लाइफ बिजी इनका बिजि टाइमनि बिसिं फानो बिजि लाइफनि बिसिं फानो जरारि माबागै जोंनियाव सामावनो जों गाहाम गोख्रोङै खायमाखा आमबागै ताइसा बेले बेलेका हामबाय आनि टीम रङ ambai da दा ता आनि टीम रक दङ के बरक बाय आं अलरेडी नङ इंट्रोड्यूस खारिका इनका के तिनि नरक जे नङ जे पोस्टर फुनमानि बा तिनि अपकमिंग जे शॉर्ट फिल्म फाइनाल नाइ तंमानि अ टीम करि हिंगा का आं सक्सेस संमाय खामु शॉर्ट फिल्म खाइदानै इनका गानि टीम न बेले बेले के हमाय मारिबो बेले बेले के सपोर्ट रिमा बागै ताइ जरा रिमा बागै बरक जानि जा लाइफ बिजी दङ इनका लिजा बबिनि स्टडी लाइफ बिजी इनका बिजि टाइमनि बिसिं फानो बिजि लाइफनि बिसिं फानो जरा रिमा बागै जोंनियाव सामावनो जों गाहाम गोख्रोङै खायमाखा आमबागै ताइसा बेले बेलेका हामबाय आनि टीम रङ ambai da दा